светофор маселеси Союз учурунда бир чоңдун баласы болуп кетти. Баласы өлүп, ошол советский светофор койулган экен. Анан ал светофор жок болуп кетти. Жана күйүп калгандан кийин иштебей трубалары эки жакка жок болуп кеткен да. Эгер мындай проект боюнча круговой болуп аткан болсо, балдардын жолдон өтүүсү өтө кооптуу. Мен акимге тапшырылды. Губернатор, транспорт министрлиги Ош-Бишкек трассасында биринчи этапта 21 светофор. Өзүңүздүн комментарийиңизди берчи, круговой киреби, кирбейби? Айтыңызчы. Я понял. Да, я имею. Скоростной. А кто виноват? Вы? Почему? Неправильно проектировали. Окшоп турабы, прямая дорога болуп турбайбы бул жерде. Закон боюнча. Закон надо айтып берип, доказывать этиңиз. Элдерди көрүп атасыңбы? Эл тупой болсо бизде эмне күнөө? Түз келет чат машиналар. Азыр билбестиктен. Круговой тура эмес болгондуктан азыр аркага айдап атат. Өтүп кетип атышат да. Могул жерде авария болушу мүмкүн. А биздин мына круговойго коюунун максаты могул жерде жаш балдар өтөт да. Мондай скоростной машиналар өтпөсүн деген максатта жасаганбыз. Чуркап өттү. Бала экен да, мына балага көзөмөл жок. Каалагандай болуп чуркайт. Мына Lexus кетти. Круговойду бери жылдырыш керек болчу. Бул жака бери кейле качып кеттир да, бери жылып кеттир. Жөө кантип басабыз бияка анда? 10 май 2023. Мына көп өтпөй кайра ДТП болду. Азыркы учурдагы болгон круговой могул жерде турат да, түз эле келип өтүп кетип аткан. Муну ортого жылдырып бергиле деп суранып атам. Эл да ушуну суранып атат. Мындай авариялар көп болуп атат да, бардыгы эле видеого түшпөй атат да. Кайсы КамАЗ менен согуштур? Оң жагын карасам эле келип жийип коюп да. Эрте менен эрте дагы болду. Эрте болду да? Кайсы жерде болду? Ушул жердеби? Могу жерде алгачкы болду, жерчи. Мен билем бул жерде. Бурулуп чыгайын деп атсам эле мияктан келип таш деп сузуп. Жаңағы эле ситуация болду. Түзеле деген ой болуп атат да, баары түзөлүп атат да. Таль өкмөт бар. Ошолордун машинасы өтөт, ошонун балдары центрге токтойт. Муну салган, ушундан сыртка чыгара албаган. Азыр Маселен мындай болуп атат да. Или ана чыгарып койгон. Ондай прямой керек эмес. То есть талап ошондой болуп атат. Мону могу которуш керек кайра. Но круговойду могу ортого жылдырыш керек. Анан могул жака эме светофор асфальт кое албайбыз дейт. Эгерде мэрия өзү койсо өздөрү чечсин. Бирок элдин талабы бул жерге светофор керек. Анан могул жерге тротуарлар керек бизге. Кыргызстанда жок бул. Туура турат. Норматив Сиздер жашабайсыз да, биз жашайбыз. Мен жашабасам дагы мен норматив айтам. Сырттан келаткан машина азыр прямой деп ойлоп атат да. Азыр үч машина шупшып эле түзөлөт экен. Бул мамлекет берип экспертизадан өтүп келген проектта анын Экспертиза бул жака келген эмес. Алар Бишкекте кылып жасашкан да. Алар ал жакта туруп чечип атат. Реальностьты билбейт да. Ал жакта туруп кагаз колго коюп атышат да. чоң круговой. Анда круговой бул чоң круговойбузга 4 илешип барат да, түшүп калат ана жер. Эми бул жакка караң. Мына машиналарды караң. Круговойдо мен ушинтип өтүшөт. Айыл көкмөшөк эң опасный зона ушул жерде. Şu başta kaynak kaladı dışarıda. Kaysı kılamdı. Bir светофор койбойбу ушул. Мо круговойду баспайбыз деп айтпады беле? Неге басып атасыңар? Anlamadım. Почему круговой это делаете? Асфальтом. Niye yapmayacağız? Başa düşmedim. Как? Нет, почему круговой делаете сейчас? Niye? Почему не делаете? По договору вы же хотели это письмо написать. Я письмо написать тоже. Ага. А что ответили? Hükümet bize ответ vermedi. И вы делаете, да? Ответ бербептир да, шаншин. Вы просите разрешения на круговой. Делать, не делать. Местной власти, правильно? Они вам ответ не дали, а вы делаете. Дали ответ? Разрешили, да, вам? А вам разрешили, что ли? Niye hastalar работа? Как? Niye hastalar работа? Sizge ruhsat vermedi. İzin vermedi sizge. Ben iznim var da, ben transtan benim iznim var. Görsötünüz? Tamam, benim projem var, onaylı var. Yok, görsötün. Tamam, neyi göstereceğim? Gel de iznim var da. Yok, izin yok sizde. Mesne administrasyonda izin yok sizde. Ben bütün yolu yapmak için iznim var benim. Yok, mesne administrasyon sizge zapret koygan. Kim hani nerede? Kagaz var. Hadi Akt göster, var. getir. Görgözem hazır. Getir. Hazır ap gelip. Bunun ökülü menen, asfaltın ökülü menen, gubernatorun ökülü, akimçilikten, meriyadan, jol kuru emesinden bolup protokol tüzülgön. Mol жерде колдору дагы бар. И мына кол менен мына протокол коюлуп, бул убактылуу мол жерге круговойду жылдыруу боюнча чечим чыккан. Ал круговойдо мындай проект болуш керек эле. То есть 4 жагынан киргенде круговой болуш керек, а буларды азыр прямой эле болуп калганда, түзүп болуп калганда, анан мол жерде кечке бизде авария болду деп
ушул трамес курулуп калган проекттин негизинде авария болду. Ошонун чыкыруу боюнча чечим чыккан. Сиздер чогулушканга катышкансыз, билесиздер, мен да катышкам. То есть он сам участвовал в этой собрании, я тоже участвовал. Об этом все знают. Вы знаете, зачем это лицемерить? Правильно? Вы же сам участвовал в этом протоколе о совместной деятельности. То есть Был совещание, да? да, был совещание. Вы же участвовали. Как договаривались совещания? Я чертеж читал тебе? Да, чертеж, да? Новый чертеж там, где-то, то есть в области глобуса. То есть мы передвигали, то есть Курговой. То есть на пересечении 4 дороги. То есть линии. Вы понимаете, да? Так, он сам участвовал? Так, сразу же. Чертеж готовый? Чертеж вы подготовили. Вы подготовили. Если будет переселение, да? Какое переселение? Какой, да? Вы, значит, вы не знакомы. Новый чертеж нет переселения. Эту сторону. Эту сторону глобус решили или нет? Что, финансирование? Финансирование не решен, но акт создан, правильно? А передвижение. Правильно? Создан. Вы сами участвовали. Я понимаю. Очередной раз мы собрались, правильно? Представитель губернатора, акимиата, местной власти, правильно? Вы участвовали там. Да. Мы решили, остановили. То есть передвинуть новый Курговой в сторону на пересечении 4 линий. То есть ваш проектировщик, как его зовут? Как его зовут? Проектировщик. Он начертил новую линию, правильно? Я вам даже Когда я был в совещании, я скажу, да? Без ментранс я не могу. местную власть, значит, не уважаете. То есть их не решение. Уважаете решение? Представитель губернатора — это представитель президента, правильно? Неправильно это. Вы сами участвовали там. Ваше письмо это, правильно? Вы писали, то есть местной администрации о разрешении, то есть продолжение, то есть строительства второго слоя. То есть в этом письме сказано о втором слое, а вам разрешение ничего не давали. А зачем строите тогда? Почему? Ben ne bakıp bekleyecek miyim? Mektuba cevap iki hafta önce yazdık onu. Bekleyecek Ну, miyiz? какое İşimizi число? yapmayacağız. Число когда начало? 24, по-моему, июля. Ne fark et? 6-7 дней назад, да? Государственный закон это 14 дней, правильно? Ответ. Sen diyorsun ki ben işe dayandırayım burada öyle mi? Çalışmayayım yani. Временно остановите, временно. Benim ne aslanım benim zamanım var. Sen şimdi bak şöyle yap. Zahit. Tamam bir dakika. Сейчас представитель Акимета приедет. Денис Шаке. Sen ne yapacaksın? Sadece şu 3 arabayı boşalttır ondan sonra işi durduracağım ben. хат жазып атканда именно бизге жазгыла Минтрансқа. Көчө светоформен боло турган болду. Министр менен сүйлөшүп чыктык. 4 көчө маселеси чечилди. Курговой эмес 4 көчө боло турган болду. Эгер Курговой болсо светофор болбой калат экен да анан жөө өткөндөргө тоскоолдук жаратылып калат да, кооптуу болуп калат өмүрүнө. Мурдагы видеолорумда көрсөңөр болот. Бизге Курговой светофор менен деп айтканбыз, тилекке каршы андай бизде жок экен. ПК нормативтерде. Ошон үчүн азыр ошол 4 көчө светофор менен боло турган болду. Плюс видеокамераны да айттым, ал келечекте да каралат деди. Ага кошумча ошол жанагы Базаркоргон району боюнча Базаркоргондун кире беришинен чыга беришине чейин светофор жазгам. Ошол 5 светофор каралды. Урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим. Бүгүн биз силерге жөн гана талапкерди эмес, эл менен бирге жашап, бирге түйшүктөнүп, келечекке бирге көз чаптырган жаранды Саипов Айбек Сатыбековичти сунуштайбыз. Айбек Сатыбекович өзүнүн эмгегин элден аябаган, ишке берилген, жоопкерчиликтүү инсан. Эртеңки күнүбүз ар бирибиздин тандообуздан, аракетибизден жана биримдигибизден көз каранды. Айбек Саиповдун максаты элдин үнүн бийликке жеткирүү, калыстыкты орнотуу жана ар бир жарандын укугу корголгон Кыргызстанды куруу. Андыктан элге убада эмес, иш керек. Элге бөлүнүү эмес, биримдик керек. Бизге убактылуу эмес, туруктуу өзгөрүү керек. Саипов Айбек Сатыбекович элдин чыгаан уулу, элди ойлогон активдүү жаран. 30 ноябрдагы шайлоодо депутаттыкка талапкер. 13 округ, катар номери 10. Саипов Айбек Сатыбекович, биздин туура тандообуз болсун. Келгиле, күчтү бириктирип, мамлекетибиздин өсүшүнө чогуу салым кошолу. Силердин колдооңор биздин жалпы жеңиш.